se kuhagira nena ngiye kuruja ujya ule binti urya mukobwa binti kinyume na hiyo vita ambayo uko napitia ndani ya maisha, inyuma y'iyo ntambara uri kurabamo mu buzima, mara mingi unaumiaga sana chini ya kitovu, kenshi urababara cyane musi y'umukondo. Hiyo Mungu aliniambia sana niko hapa. Ivyo Imana yabimbwiye nari hano. Hautaongeza kusikia maumivu hata siku moja katika jina la Yesu. Ntuzosubira kumva ububabare n'undi musi n'umwe mu izina rya Yesu. Naona katika ulimwengu wa kiroho. Ndabona mu isi y'imwemu. Mungu yuko ananionyesha ni vingi. Imana inyeretse byinshi. Uko unarate sana opportunity. Urarata cyane les opportunités. Lakini Mungu ananiambia nikwambie. Ariko Imana imbwenda kubwire. Wende uingie mu byako je milango inafunguka. Genda winjire mu byawe kuko imiryango irugurutse. Sijui mtu gani naona Bukavu. Sinzi umuntu mbonye Bukavu. Bukavu njo kwetu. Bukavu njo kwenu. Ati Bukavu niho iwabo. Bukavu njo kwenu. Ndio. Nimekuangalia nikaona Bukavu. Nakuravye ndabona Bukavu. Bukavu njo kwenu. Bukavu ni wanyu. Bukavu. Bukavu unajua Nyawera? Urazi Nyawera? Nyawera napajua sana. Njo kwa mamangu. Njo kwa mama. Ati Nyawera niho iwabo ya mama wanje. Najua Nguba. Urazi Nguba? Ndio napajua. Panaishi shangazi yangu. Nguba haba tantine wiwe. Shangazi yako. Shangazi yako. Ndio. Iko na matatizo ya kuumia miguu. Afise ingorane yo kubabara amaguru? Ndio, wanamaliza masiku bako banamutunzisha. Ila nimekata. Ati bamaze iminsi bamuvuza amaguru mugabo vyaranse. Shangazi yako. Umwambie kama genda umubwire yuko twari mwishengero ry'urutare. Amen. Ishengero ry'Imana. Kanisa ambalo linajaa. Tunavuga kwa kize mu izina rya. Tunasema kama anapona kwa jina la Yesu. Imana ya kino gicaniro yamukijije mu izina rya Yesu.